Lakhipuronline putoksaba October ki tang kunmari ningthaukaaba numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba Pao Bay of Bengal dagi horagliba nonglai nungsit sitrang na ngasi amadi hayeng Barak Tampak ki mafam-mafamda akanba nong churbayay. Assam Civil Service ki rank marfutara nithoy damay paklakrabi yumnam Priyanka bu taram nokre. Oza laitonja manidhona laikitabada lamdamasi ki tongan-tongan balup kaya na sinduna awaba pongtokre. Maths ta chada marfutara ki matakta phangkiba mahiroi singi mama singda ikai khumnaba utkre. Amasung Tripura ki khwai gornagar da mitei mayak khangan bagi tharong pangthokre. Haujik mapungoi pa pau tabirase. Bay of Bengal dagi horagliba sitrang haina mingthonba nonglai nungsida sina tapna Bangladesh ki samudra mapan gi lamtamda changsilakpa ka loinana ngasi amadi hayeng haibadi October gi tang 13 amadi 15 awang nongpok ki mafam sing maruaina kha Assam gi mafam singda mayai oraptagina akan manong churbayai Guwahati gi ainga sa loisang dagi thokpa paw matungina Barak Tampak ki mafam-mafamda ningthaukaba amadi leibak pokpa numita akan manong churbayai hairi Hiram asigi matangda IMD nasu bulletin issue tawkre amasung cheksenwa phongdokre Rajya Sarkar gi maige dagi disaster management ki thongmi singda cheksil thorang lokhanana basu khangankre Manipuri Youth Front of Assam Maifana Assam Public Service Commission APSC na loba Combined Competitive Exam CCE 2022 gi Assam Civil Service ki rank marfutara nithoy da mai paklakraba yumnam Priyanka bu mahaki poilapul da leiba yumda unaduna maifana harau tayam nokre taram nokpagi thoromaduda maifagi President Thangjam Projen Secretary General Soram Thoiba Ingudam Ranjit General Secretary Maifa Lakhipur Branch Seram Herajit Advisor Maifa Haubam Ranjit President United Youth Club Binakandi Part 1 Sarukyakhi Maifagi maigedagi lengyan amadi leigi buke piduna taramnokhi United Youth Club ki President Haubam Ranjit nasu lengyan phi amatamduna ikai khumna botkhi Priyanka gi punsida tekte kaidana nungai yaphana miyam gi thakul tawba phangbo oisanu haina maifana mapugi mafamda thongni jakhi nakal amaromda nasi ayuki pungtara makhai taba matamda Lakhipur Khuman Gurumayum Mandopta Assam Civil Service da rank marifutara nithoida mai paklakrabi Yumnam Priyanka bu taramna oktuna ikai khumnaba utpagi tharumama MLPCC gi maigedagi silangli Hozai Zila da haukiba October ki tang 16 nongmaijing numita Mera Khombilaima Memorial Best Mother Award 2022 gi mana mama mari da piduna ikai khumnakre Chinglen Memorial Charitable Trust na silangtuna Sadbhavana Bhavan Khoriphaba Haraubung number 1 People Pukri Lankada Trust ki President N Chawba Miteina mayai tangba loduna pangthokkiba thoramda Manipuri Short Story Society India gi President L Gulab Singh na chief guest hoiki Thauramda T. Monohar Singha, President, Manipuri Sahitya Parishad, A. Kunjamohan Singha, Vice President, Manipuri Literary and Cultural Forum, W. Joybabu Singha, General Secretary, Manipuri Kala Kristi Kendra, Retired Lecturer, L. Durga Singha, T. H. Singhaba Singha, Gao Pradhan Amadi, Hozai District Manipuri Handloom Committee ki President, C. H. Indira Devi na chingba Miyoi Singha, Guest of Honor oina, Dice ki leiteng oiki. K. Syamol Singha na program conduct tawki hairiba thoromasida SSLC exam da maths da chada marfutara gi mathakta phangduna mai paklakraba mahiroi marigi mama da ikai khumnaba utkhi Sapam Bijoy Singha gi mama Sapam Panchami Devi Nepram Twinkle Devi gi mama Nepram Anita Devi Nahakpam Tonisa Devi gi mama Nahakpam Anita Devi aduga Chandam Sabir Singha gi mama Chandam Simi Devi da Certificate Memento amadi sel gi mana oina lupa lising ani tawtuna kusinaki E-rickshaw amaga traveler amaga manga thomsinabada kunithoi sokle taret ki pipam luna leiri thodoga singarang ayuk pung 10 rom tapa matamda hailakandigi Borghat National Highway number 1yankai mari gi lambi da thokkibani
थौदोक अदुदा ई रिक्शा की पैसेंजर अहुम यावना मियोय कुनिथोय असोका पन्नंखी सीबा चंगबा फिबमदा मियोय तरेत सिलचर मेडिकल कॉलेज दा हौजिक लाइकनरी कासार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेदगी लाखलिबा अक्टोबर की तांग 13 जिला असि केंद्र तरुकता वोटर आईडी अमदी आधार लिंक तौबगी थौरांग तौरी हाइरिबा थौरांग असि मखादा जिला असि मफम तरुक उधारबोन डाइट पोइलापुल नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल लखीपुर आर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल सिलचर की नाजिरपोती मॉडल प्राइमरी अमदी तरापुर की नित्यमोई बालिका विद्यालयदा सेल टिंगदना वोटर आईडी अमदी आधार कार्ड लिंक तौबगी खुदोंचाबा पीगदौरी सकनाइरबा सिक्खाबेट लाइतोंजम मनिधोन लैकितबदा लमदम असिगी तोंगान तोंगान बलुप कयाना सिंधुना अवाबा फोंदोकपगी मिफम मंगारांग नोंमाइजिंग निमित्ता लखीपुर की खोरिरोल संगलेंदा नाहरोल खोरिरोल सिलुप असम की हाना की प्रेसिडेंट इंगुदम सतीश चंद्र मती पोथारबा ग्राम सेविका इरुंगबम प्रभापति नमिफम पोइदुना पांगथोखरे खुनाय असिगी थबक थरोम कया पांगथोकलंबा कया बु सिंथारदुना तोंगान तोंगान बमियो कयाना वांगांखी लखीपुर आहल मरुप की थौबुरेन इंगुदम बिनोद रिटायर्ड हेडमास्टर अमदी मणिपुरी साहित्य परिषद असम की सेक्रेटरी कैसाम चंपालाल परिषद की कामरूप डिस्ट्रिक्ट कमेटी की VP लैसुंगबम राजकिशोर मणिपुरी चनुरा खोरजेलुप की एडवाइजर इरुंगबम प्रभावती देवी जननेता इराबोट निंगसिंगलुप लखीपुर की थौबुरेन सागबम बिरेन पोथारबा हेडमास्टर कांगाबम बिरेन पोथारबा ओजा पुखरमबम नंदलाल PK कॉलेज सिंगिरबोन की प्रिंसिपल इंगुदम नीलब्रीर पोथारबा हेडमास्टर हुइरेम मनिमोन चिंगबा मियोइसिंग वांगांखी मिफम लोइसिलकपदा मिनिट अनि तुमिना लेपतुना लैखिद्रबगी थवाइना ताइबंग मपुगी नाकता इंगना चिकना लैरुना बथौनी जकी हाइना सीनियर सिटीजन फोरम लखीपुर की थबुरेन इंगुदम बिनोद की चेरोलदा फोंदोरगले त्रिपुरा दा मणिपुरी लोन साहित्य कला संस्कृति चौखटनबगी पांथमदा लेपतना चथरक्लिबा थौरमगी सरुगम ओइना अक्टोबर की तांग 19 मणिपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम सिंधुना मितै मेक मसक खंगनबगी अवेयरनेस प्रोग्राम अमा गौरनगर खुंगंगदा पांथोखरे अगरतलादगी किलोमीटर 35 रोम चलगा लैबा खोवाई डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा गौरनगर नोंगपोक मांदोपता फोरम की प्रेसिडेंट एन बिरो सिंहना थौरमपु ओइरगा अगरतलादगी मरुप पाउचे की जॉइंट एडिटर RK तरुणजीत सिंह सोशल वर्कर एंड मदन गुप्ता अमसुंग फोरम की सेक्रेटरी कोइसनाम मंगोल सरगुजाखी मयेक मसखंगनबगी मतंगदा फोरम की सेक्रेटरीना मरुवेना थौदांग लौकी थौरम असिगा मरी लेनना मयेक मपी की चार्ट अमसु महिरोई सिंगदा यंथोकी मयेक मसखंगनबगी थौरम असिगा मरी लेनना प्रेसिडेंट एन बिरो एन मदन अमसुंग RK तरुणजीत सु वांगांखी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखना बे ऑफ बेंगल दगी हौरकलिबा नोंगलै नुंगसित सिट्रंग नंगसी अमदी हयेंग बराक तंपाकी मफम मफमदा अकनबा नोंग चुरबा याय असम सिविल सर्विस की रैंक मरफुतरा निथोदा माय पाकलखरबी युमनाम प्रियंका बु तराम नोखरे ओजा लाइतोंजम मनिधोना लैखितबदा लमदम की तोंगान तोंगान बलुप कयाना सिंधुना अवाबा फोंदोखरे मैथ्स दा चादा मरफुतरा की मथक्ता फंकिबा महिरोई सिंगी ममा सिंगदा इकाई खुनबा उठखरे अमसुंग त्रिपुरा की ख्वाई गौरनगर दा मितै मयेक खंगनबगी थौरम पांथोखरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।